بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا وروجد انترنت دم رپورتاج جديد الزحف المشبوم زلامك اختيار شبو حضور اوی جيت برسين دقو خال حجي زاروكت هنا دقولا 4-5 حب زاروكيم هنا وحمجي حال وقتي وباشا حمد قرفا دنا حمد وظيفة دنا دقو بكي الحالة برسن قونا والله في 7 سالة الفي حضور اوی ما هي زاروك من تلفوني منكريا هي زاروك من نهات يجمن اف 7 سالة من ابتني الفي حضور اوی ما وش خب مراجي ناشتغلن وجا پیشی مزح خوش گوتنا دیو باوک کاری گوه بده 10,000 کا لبلی 10,000 نکارن گوه بدنا دیو باوکی حلبوكي خدا عز وجل بوصينا الإنسان بوالديه دبي ما أمر إنسانا كير ما وصيت الإنسانا كير ما قوش ديو باوي خورا قنجبن يراك إنسان مسلمان جديو باوي خورا قنجبه وقتی نقنجبه چقا صوفیتیه جی بکه صوفیتیای بوشا وقتی من وی حساند چیروکا کاتا بیرامن جاريج مرد هاتا گوتن دبي زلامكي اختيار هبو حالي خوش بو زنگين بو باكرا زاروكي خلف دانا هفدي قولا ومزنا واز اختيار بوم وانكي من دچقور ديا ها ايرو ها صبي وزنا خوازم مجبو في مالي جي پف بكفن ورنا زي مالي والولفا كم داون هر کس کی عيشي خو بكن وش خوزاتنا از اختيارم ازو دياونا يعني وقت احتياجك ما تشيبو شخوني وي احتياجي ما بقدينن هنا آلي كاريب مرة بكن وبرا ماجي جورا بي شخورا قلان ميش بكن وني شخورا بترقزنشكن ايه من ارتق از هو كارم تجارتي بي بكم عيش بي بكم ونش خورا بي بكن يقول تمام يا ابو دبي مالي واتفع الوالا فاكر حمم ممنون كرن دبي زمانك تفا شو خبرش كوري خورا شيان قو كوري من تنكا كرون لازمه طولبا كاروان لازمه بچه لازمه جمارا بشينا ميزان قو ناي ويچه دعوتك والله خلاتك بيكي فكي شكركي خورا خبر ديشينت بلاو پرانا اجمارا بشينا مزينه گو پرانا شينن گوي گولا مخطاكس مچو مالي خو تفدا زاروي خو ومخروط وبوتشت از خبر جوار ديشين مش خو جوابا مجي ناشين وجد بي چوبا دوستكي خو زنگين اناست كن چوبا دوستي خو زنگين گوتی دا گوات خوازم تهنک پرب دین بده من گو چقاش تر لازمه گو هم تنکک زیر بده من هفتی که ده هفتی ازل تفقرینم یا گوت خوازز 5 تنکا بمتا پره بره زیر و زیف بون وجه دبه معلومه ویجی زانی بگوف زنگینه دبه تنکا زیر دای دا آنی ماله بشکل کی زاروکه خودی ستفلف دانه هفدی قولاو ويغا انسان چقا بده جي هنا كابخورا دهيلي قولا من تنكاك غزير من بخورا هشت اجا من اخوست قونا مثلا بكا فيستوي مدا يعني جبوغو اف برا وي اجوا بيشتي مرنام يعني الكينا امدنا كي ام چاوا بكن قومقو بلا خبرا وجمالي مهبي مزيفا تنكاك غزير الفرا لبليز في تنكي لفاناكم افتنك والمال بي كي جان زاروكا من گوه بده من ازي ويتنك جرى وصيت هلم يعني ازي ويتنك سر ياسكم سر زراق كاغذك ياسكم ازي بي افتنكش فلان كسر چونك وي گوه دايا من وجد بي گو تمام يا ابو وجه خبرش كيرا دشيان رون لازم بانا دشيان شكر لازم بانا دشيان پرا لازم بانا دشيان وجه گوتا پیرکا خو گو حرمت گو چیا گو میزنا گو از بمرم جی حتی تعزیه مجی نکن تویتا نکی جوارا نفکی شپیرکا خورا جی نگود و روژا دی چو او زیرات او تنکا زیرات چو برج دوسته خورا گو مالات آوا تبدینی خدا بومن معیشه خو حال کر هاشترا تنکا تای زیر
و تنکه والا آنی وجه دوی قپات کر و خست جیک کی ده گوته پیرکه خو گمزی هوا تنکت ورده وقتی از مرم و زاروکه منو به که تنکه وکه باوی من مالی خوشکر اشتیا بنا حتی اون تعزیه ویجی تفده نکن از تنکه ناوکم باوی اولو وصیت کریا وجه پشتی زمانه کی وفات کر رحمت کر دبی زاروی جه دهاتن گویا ده کاوی تنکه وکه به باوی مناوی کی از کریا گولا کوره من حتی اون تعزیه ویجی نکن گو از تنکه ناوکم باوی اولو وصیت کریا دبی تعزیه خوشی بجامری درباس کرن تعزیه خلاص بو گویا ده که تنکه بینا دبی تنکه آنین دبی وکرن میزان گو تنکه والایا دناواوی ده کاغذ کیا گوته ده است که گو ایگو بزاروکه خو بخاپه از وی وشیرم یعنی ایگو پشتا خو بده زاروکه خو از وا وشیرم ایمن پشتا خو داوا روی من دانین عرده وجه جولو قلی مسلمانا مثلا ده باوک حتی گو رحمت نکی مالی ویزدار وارا نامنه چما چوکو انسان حتی بمرجی مکلفه sorumluluk kevi haya emeklibund İslam edetine ya insan Müslüman hatta mirne hatta kuvveta ve habi ve şغل ve göreva hoke ve vazifa hoke yani xolheviya keseki nahile ama yani maalesef dve asrda dve zamanida em demeyzenin gerçekten o örneke ve kevi khale haji go hafs sala ya zaruki ne persina zahbuna zedabuna چونکو انسان جنورا قرآن دور کتنا جنورا ایمان دور کتنا پای منفعت و کتنا پای تشته دنیایی همه به برا راحتیا مهبه همه برا خوشیا مهبه خیج مرا نلازمن حالبو کی انسان کی گو دسته دیا خو باوی خو ماش که گوه بده و نگه و بفرکنه قدره و بگره تشتکی خوش واره بینه همه جواره حسنات و خیر تینه نویساندن ایگو تده خلقه بلکی بدها به ایگو تبده باوی خو و دیا خو بلکی یعنی حد و حدود وید خیره دتنه یا جه انسان مسلمان گرک عقل خو بدنا سره خو گرک قدره دیو باوی خو زانبن شرف دنیا جی دیو باوا دیا و شرف آخرت جی دیو باوا دیا چاوا اسماعیل گویا بو ادمرت دما مادم کی ربت امرت کریا سریم جیکا انسان مسلمان جی گرکش دیو باوی خورا مرحمت لی به شفقت لی به نبی ولا اختیار بونا جز کارم و از قدره وانا گرم وقتی گوتا به امریا دیو باوی خو کرد قنجی بوانا کرد تباشی بوانا کرد تدوی دنیا دجی شرفا خوندا که و روز آخرت جی ته شرفا خوندا که انسان مسلمان گرک دیقات لی به گرکش دیو باوی خورا قنج به وقتی گونه قنج به ضرر آوی مزنا اسلاوی خوشورا دشینم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته